Imaynaya, ñuqaqta suti Mayra Alejandra Totola León. Ñawpaq yachay tawa ñiqimanta kani. Yachakushani kay hatun mama yachay wasipi Esfen Mariscal Sucre. Kunan riqsirichiskaykichis huk leyenda nisqa. Supaymanta qorinta. Haqay Huancara ñayupi, Patalumapi, sapa 6 de agosto lauran huk llama. Chay llama runasta tapurichik kanku. Imachus chay? Yatiri qhawarichirqanku. Chay yatiri qori kan chay ukupi nin. Tukuy runakuna mana iñiq kanku. Entonces chay yatiri nin: ñuqa Patalumapi risaq, chaypi q'uwa churasaq, chantari hamusaq. Tukuy runakuna k'imichinku. Chaymanta yatiriqa upllanku aqhata. Ahinamanta pay rin. Chay yatiri purin. Chay loma patapi tinkusqa supaywan. Supayta nin: imapaq hamunki? Yatiriqa nin: ñuqa munani qan parlayta. Supayta nin: qorinta ashka, munankichu? Yatiriqa qhawarin. Supayta ashka qorinta qhapuwasqa. Chantariq nin: imatataq kan munanki? Supayta nin: huk suyu llamitamanta munani. Chaymanta kay qori qorichkayki. Yatiri nin: apampusqayki. Chaymanta ripun. Ahinamanta mana taripay atisqachu suyuta. Saqisqa. Kimsa wata, tawa wata tarikun huk suyuta. Chaymanta watiq kutiyasqata haqay loma patapi. Chaypi supay kasharqa. Supay nin: unayña mañarqayki. Kunan wicharin: munani runa suyuta. Yatiri nin: kutimusaq. Ahinamanta ripun. Watiqmanta rin haqay loma patapi. Chaymanta nisqa: supay lluqsiy, apamuni runa suyuta. Supay nin: unayña mañarqayki. Kunan ñuqa munani huk empuñado de quinoa. Chay quinoata sapa grano huk runata. Chaylla munani. Yatiri ripun: hina kachu nin. Kunan pacha sapa 6 de agosto chay llama lauran. Pachi.